hula marangi do ona tulang liano nami ma pasikir to halahima nama boto songo dia nani rang-rangan ini sija pasatay ma tajuk Raja Sialoho Sidang Putar tajuk Raja Sialoho Sidang Putar. Ia ada ton dosnirohan. Jadi lo kamu 20 batak kamu ay soalnya urus sudah ingon nama saon dua ada duit talau alayan urus song nisip kami si mangucok bet denggata tarimangin. Jadi lo kamu 20 batak kamu ay soalnya urus sudah ingon nama saon dua ada duit talau alayan urus song nisip kami si mangucok bet denggata tarimangin. Orang udah petunjuk kami Tupilo panah Inarahak sudah mabalik Kunarong Pasi-pasi Atau naman papasi Orang udah petunjuk kami Tupilo panah Inarahak sudah mabalik Kunarong Pasi-pasi Atau naman papasi. Siapa sahabat na ang dia tong daman na ulinalingkat dia kapahupuan berhide-hide mulus na pinagsahat na siya. Dari narhakku memang ada di berbeda-beda. Siapa satu na ang dia tong daman na ulinalingkat dia kapahupuan berhide-hide mulus na pinagsahat na siya. Dari narhakku memang ada di berbeda-beda. Si Holdonian rohanami tong mangido akka tangiang siak kamuna hula-hula nami do tulang nami dohot akka kata pulapul tuhami akka naginarikon di dahamon tangiang muna tulang tangiang muna raja nami inama nabuy na mga puli asak ni rohanami di bahini raja nami di partikia tumarsugot asa disima sekalian pasato muna somon tangyang muna dohot akapangapulion tuak kahani pamuro muna dohot dere muna iman yang pangilon nami raja nami alai kamu mana manuturi kami na mangili do kami na mangigiro kami to hamuna iya mana naringgan imata ulahon mangiwat akapartikian akacuata so lima raja nami Mauli ate ma amang guru Raja Simarmata takas di nungatung lihat ahon amang guru bodoh waktu si hami amang guru do enggan alay ala swadong do penya pahupu di lain nami do itokon dinaro aku tangyang ima jo amang guru nabui pasahaton nami akka dina pahir baktangam ma bolu tung saya lihat Tuhan tamak kasih kami tu dini bere nami do ibe bere nami on di simo pasatami yang gulau tamasugot holan sian hami raja si maucok songon hula-hula yang nama kurang sangat dihamu dohot holong mengguru tuk tangyang nami ma upatu pahami diari masugot di ulau tei ima siya kami si maucok mga mengguru mau lihat ya mak tulang Sialoho tuksong dia pe pangalahona penon namo lo ulido rohamu pasahaton nami do ulos kolong na kolong siak kami rohamu hasubuton suak songoni do akasi solgona ima mulo sian kami tulang sinabutan jadi alay ng pesoni adorang so pabuha kami
jumlahna jumulo majo kira-kira buah pada pemudi sakap nami kami Nauli tulang di Paduka Munay gabi dalam oras mah mulutong na pasara mo mau dosolong du paran ni dahamon radi mahami tulang gabi adalah oras. Jadi butuh kami si torok sarurut do anggo berenamion jalan si torok yanakon upara di kami ma anon kodo solong dohot ulos sapudi godangna 24 bulung 24 bulung alana tudos songon buah-buah munakin iya amang burunani na nagali tuluhali mga udah alayan ko kami sinabutar dang beda konon nami dak kolon na pinupus nami gabi berenan sudedo dohot akatuhuni siyan na pardolo borusya loho dohot siyan na partulu borusya loho alada kebetulan kami sinabutar dohot siya loho imana do kami do imana jadi ima molo siyan kami sinabutar eyanggo siyan hula-hula nanak madai dohot hula-hula maranggi dohot na tulang lianon nami mapapikir to halahima na maboto songo dia nani rang-rangan ni nasiya pasal tayo ma tayo Raja Sialoho Sidang Buta ia ada ton dos niro haro jala song kami paktoba na mangiutok bersama si rohami yang gua ada to kaulos jadi unang asal tabain urus soto perpiak nga merusok kami setoba ayat nanggunang satabi at nanggunang denggapa matang ini boru nami paupu nami nga mamuro dakpora masalah baon no ay namangido tangya naharu korohonon ala nang mangoni do bere nami dang maji pululu be jadi lo kamu 20 batak kamu ay soalani urus sudah ingon nama saon tuare duhi talau alayat uruk song ni kami simang utong bet denggata tarimangin buharakan atoro ison buah setuju ro denggat doi hidup tong asa denggat song ni na tu raja si marmata dang nama kami bendo boiru leron nami anggona lekoni nama alay nam tah muta denggat jo tarimangi jo buaro hidup nahu ba kami cakani hula si mangcong marade Tapi talaga yung masalah oras dia ka pendapat umay alayon boholong na matkatay beda dito para datyo perjulo dua dong holong daripada adat olong dong patuduh kami tu pinok panah inarohak sultan apalagi konadong pasi atau naman batasi dari panggilu aku upasa kami tolong ni rohanami ang dia kapahopun narong mulai saya dapat nahuli na ding jala pahopopet ang oras yan napinupos yung si Halo bahag oke pasado na ang tong dapat nahuli na ding dia kapahopor berhide-hide mulus saat nasihat dari naruhakku memang ada di berbeda-beda alai ang gunung patuduh kami para tikyon gimana dona horong mudar dari tersebut ini mah jawaban mah mudah mah jadi pindah saja tuh apa dulu lagi aduh sih coba aku unak salah itu not tuh ke nasi mau lihat mah jadi molo na la tulang do nasi ya jadi
tambui batasan sa ulay na so mga masa uli ang uli jadi ay bereta di sini pini mga rupa-rupa yang kabaki udah gue partikian saya tua ma kahai fasot kencang-kencang bingung kita intaro aku ima jo tapa tupa ulus sabut ulus 75 tui gototak bulu tulang dawa ala hinuna kita ro iragai julu jadi kita si mangucok pe molo-molo sada amal saya pulang ngami do na makatai ala sini doro di marang kopi itu terasa bui mendalat judi murang hamui julu hami puri hami bulu hamui puri hami julin na alena ta praktek ko omma praktek na jadi mau lihat ma dia perulami tahu lupa masuk ni ma apa masa dengkan wala tema kami madalah oras di anggini padudul nami macailah si turuhan nami tina na manulubi amu di sakap nami si songone sonari sahama partikion ya kami nakin tulang sinabutar ala natulu tulang ni pamurutang ere taon abu dua haliate